Сабақтың тақырыбы, тема урока, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 11-ші сабақ, 63-ші бет. Результативный урок, чему я научился или научилась. Мен тәртіпті баламын. Стихотворение. Мен тәртіпті баламын, айтқан тілді аламын, апам нанға кеткенде үйде ойнап қаламын, шкафтарды ашпаймын, кітаптарды шашпаймын, текшелерден үй жасап, қызық ойын бастаймын. Мен тәртіпті баламын. Тәртіп, ребята, дисциплина. Тәртіпті дисциплинированный. Я дисциплинированный мальчик. Айтқан тілді аламын. То, что говорят, выполняю. Апам нанға кеткенде. Когда мама уходит за хлебом. Үйде ойнап қаламын. Остаюсь дома играться. Шкафтарды ашпаймын. Не открываю шкафы. Кітаптарды шашпаймын. Не разбрасываю книги. Текшелерден үй жасап, из кубиков делаю домики. Қызық ойын бастаймын. Начинаю интересную игру. Жазылым. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер, диаграмманы толтыр. Ответь на вопросы, дополни диаграмму. Жақсы деген немене? Что такое хорошо? Еңбекқор, трудяга, трудолюбивый, ақылды, умный, сыпайы, вежливый, үлгілі, примерный, мейірімді, добрый, ұқыпты, бережливый, аккуратный, жалқау емес, не ленивый, еріншек емес, не ленивый. Жаман деген немене? Что такое плохо? Тентек, шалун, избалованный, еріншек, ленивый, жалқау, ленивый, әдепсіз, невоспитанный, грубый, ұқыпсыз, неаккуратный, небережливый. Айтылым. Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Сенің досың қандай? Қандай. Переводится, ребята, какой, какая, какое. Значит, вы должны уметь задавать вопросы со словом қандай или қайда. Қайда переводится где или куда. Сенің досың қандай? Менің досым ақылды, еңбекқор, мейірімді. Твой друг какой? Мой друг умный, трудолюбивый, добрый. Ол ата-анасына көмектесе ме? Он помогает ли родителям? Ол ата-анасына көмектеседі. Он помогает родителям. Жалқаубек қандай? Какой жалқаубек? Жалқаубек жалқау бала. Жалқаубек ленивый мальчик. Ол бөлмесін жинай ма? Он убирает ли комнату? Ол бөлмесін жинамайды. Он не убирает комнату. Әлібек пен Марат қайда барды? Әлібек и Марат пошли куда? Әлібек пен Марат киноға барды. Әлібек и Марат пошли в кино. Әлібек қандай бала? Какой мальчик Әлібек? Әлібек әдепті бала. Әлібек воспитанный, вежливый мальчик. Әлібектің кітаптары қандай? У Әлібека книги какие? Әлібектің кітаптары таза. У Әлібека книги чистые. Анель қайда жиі барады? Анель куда часто идет? Анель кітапханаға жиі барады. Анель часто идет в библиотеку.
Анель ақылды ма? Анель умная ли? Иә, Анель ақылды. Да, Анель умная. Қадиша қандай қыз? Қадиша какая девочка? Қадиша еріншек қыз. Қадиша ленивая девочка. Мырзабек қандай бала? Мырзабек какой мальчик? Мырзабек шебер бала. Мырзабек мастер мальчик. Нұрай қандай қыз? Нұрай какая девочка? Нұрай өте мейірімді қыз. Нұрай очень добрая девочка. Жазылым. 4-ші тапсырма көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Вместо многоточия нужно вставить нужные аффиксы, либо окончания, либо суффиксы. Мен тәртіпті баламын. Я дисциплинированный мальчик. Айтқан тілін аламын. Притяжательное личное окончание первого лица, когда мен обязательно мын. То, что говорят, я выполняю. Менің досым ауылда тұрады. Мой друг живет в деревне. Притяжательное окончание мой друг. Менің досым. Притяжательное окончание первого лица. Куршақтарымды ертең жинаймын. Ребята, здесь первое лицо, потому что стоит. Мои игрушки. Завтра соберу. Я свои игрушки соберу завтра. Жинаймын. Тағаны жерден алдым. Тағаны жерден алдым. Взял из земли подковы. Жазылым. 5-ші тапсырма берілген сөздерді пайдаланып сөйлем құра. Из данных слов используй данные слова, составь предложение. Менің досым еңбекқор, мой друг трудолюбивый. Қадиша еріншек қыз. Қадиша ленивая девочка. Менің інім жалқау емес, мой братишка не ленивый. Мырзабек шырпық қорабынан үй жасады. Мырзабек из спичных коробок сделал домик. Досым маған ренжімейді. Мой друг на меня не обижается. Оның сөзі рас. Его слова верные или правдивые. Мырзабек ойыншықты оңай жасады. Мырзабек сделал легко игрушки. Шахмат ойыны қиын. Игра в шахматы тяжелая. Әкесі жерден тағаны көтерді. Отец с земли поднял подкову.